Dobrodošli u najnoviji video na kanalu Vrata zdravlja. Ukoliko vam se današnji video dopadne, ne zaboravite da ga lajkujete i da se klikom na subscribe pretplatite na kanal. Veliko hvala! A ja vam u današnjem videu predstavljam: bez njih lice ubrzano propada i stari. Ova 3 vitamina su obavezna nakon 40. godine. Vitamini su svakako neophodni našem telu, bez obzira na godine, ali nakon 40. ova 3 morate redovno da uzimate. Da bi se usporio proces starenja, neophodno je delovati na kožu dubinski, a to se najbolje postiže unosom određenih vitamina ili putem namirnica koje su bogate tim vitaminima. Oni mogu da pomognu u poboljšanju stanja čitavog organizma, a jednako dobro se bori protiv bora i štetnih faktora koji narušavaju izgled naše kože. U pitanju su vitamini A, C i E. Su vitamini koji su itekako neophodni nakon 40. naglašavaju svi stručnjaci. Vitamin A važan je jer reguliše rad naših hormona, podstiče lučenje kolagena i učvršćuje našu kožu. Najviše ga ima u šargarepi, mleku i mlečnim proizvodima, kao što je riba, ili voću kao što je kajsija. Vitamin C takođe je izuzetno neophodan jer sprečava pojavu kapilara i fleka na koži. U izobilju ga ima u kiviju, limunu, paradajzu i kupusu. Vitamin E je najvažniji saveznik u borbi protiv starenja kože, a najviše ga ima u žitaricama, jabukama i u soji. I naravno, ukoliko vam se dopao današnji video, ne zaboravite da ga lajkujete i da se klikom na subscribe pretplatite na kanal Vrata zdravlja. A tu je i ikonica zvonceta kako bi vam stizala sva najnovija obaveštenja sa kanala. Veliki pozdrav!